Kambiang yang ai pi tang pan tip sepang blei. Kidon sibun ki parlok ki parlok parjor ki jonga. Ki baong nga ngatip sepang blei hoi. Ngidai ban tip sepang blei. Ngidai ban tip sepang Jesus. Tang ba ke ga kubor ka makwa ban kren benta ki lok bi ki jonga. Kambiang yang a ban tang ban tip sepang Jesus. Kadai yang ai pi ban yo yu Jesu. Kadai yang ai pi ban don yu Jesus ka don jongi. Kidon sibun hageni kisni ki briu. Ki khon Kristan hageni kisni. Kidon sibun na pedang jonga ban jong pi ki patiblut sepang Jesus. Ki badon ni ga knowledge hageni ga jumut jongi. Ki badon ni ga knowledge sepang Jesus. Reng imla man im kat kum kamon ga jong Jesus. Ngimla man im kat kum ka khtin ga jong balai na ga tau. Habana lor bangi tip sepang jong Wan sekali ke pertai ujak kalau orang deng pernah umipat lagi singa bala bal kata lagi jeng tip jongi namar bau ui jengi ngitip bau jisu ui jengi hoi kambiang tang pantip ko kilok lagi jenga namar la lagi kut tang ga jeng tip sepang u Jesus dan tang ga jeng tip sepang belai kan mau nginom la ban im kan gamon jongu nginom la ban yai kan gamon jongu ban nginom sngau tho ro ga jing bestan ka bakumnu ka bangi im Gajing ke bangi iman di kepertai ke bakumnu ke bangin iman di kepertai. Kidon sibun na pedang jonga ban jopi kilok ke bigi jonga. Hage ni si ngai i. Ngi kam ni de bangi tip yo blai. Ada gajing im jongi pat kam ye dei pat ke gospel ke jong Jesus. Gajing im ke jonga pat ke jong pi kam ye dei ke rum gamon ke jong. Ujis ke ktin ke jong blai ke om dei kita ke ba khot kerpat. Ye kerteng jonga atrai. Kiban yo ban don ke hima jonga. Ada kita ke bale ye gamon ke jonga. Kita ke balik ke mon jong kupa. Bah bedeng. Kita ke balik ke mon ke jong belai ko kilok ni ke jenga. Kambiang tang ban tip sepang belai ko kilok ni jenga. Kadai yang ai pi ban experience ro. Yau ni belai uba mangan pi ke bangi tip. Kambiang yang ai pi ban tip tang ni ke jumut ko kilok ni ke jenga. Kadai yang ai pi ban experience ke dok ke jengi. Kadai yang ai pi ban pediang Jesus ke dok jengi. Kadai yang ai pi ban yo yu Jesu ke dok jengi. Kadai ngai piban yo Jesus ka don jongi larangi yo sha Jesus ka don jongi la don ka klimat ka bamanga no pika bangi priang Jesus hak tangin sgau thu spang nu blai hak tangin sgau thu ba kadai ngi ban im ka rung ga mon jongu kadai ngi ban ya tagal ti ka bai dai ka rung ga mon jongu kumanga la ong mentan ki babon ki biru ki tip spang blai ada kinom la ban im ka rung mon jongu kinom la ban tan sgau bahai ngaji i ki perlok ki jang Sibun ki perlok ni jenga ki bakam dia de bagi tip yo belai. Bagi tip sepang Jesus ki bagi tip sepang ka ktin ke jong belai. Ada ke ji im ke ji. Akan zakah ka baki kin yalap in kerteng Jesus ki lapat ki kowe ke kerteng. Akan zakah ka bakin jong shit nam tau Jesus. Ki jong shit nam ta ke jong de ka pertai. Na ke dau. Nabar kimpat experience kimpat yo Jesus aga dok nun ke jong. Dah ke dau ko kharap terus. Lalu nak pedang cuci bapet ini video, kita tip sepang jong belai, dari pula banim memon jong belai kan mah, baru Yesus padon ada jim ke jong pi, namar pimpat ngam sebagai jeliu, dan sengut hu ia jim berstan ke bersisha, ia jim ia jim dia baru belai ke bersisha, untuk lak bersisha. Pai Jesus, Yesus long badap lagi jim mah, pai Yesus, Yesus ngakwa ban yo ini, Yesus ngakwa ban experience jami. Lada pilih yo siapan mat ujus ke sang tak sesengau thuk di blok ni semua. Leng gini gaji ini. Kabang sengau thuk sias pang leng. Om day tang bangat tip ada yang mentang ada sengau thuk. Gak kuat ruan im mentang.